Rešila je da progovori. Folk zvezda Dragana Mirković godinama živi na relaciji Srbija-Austrija, a u prestonicu često dolazi zbog poslovnih obaveza, ali i da bi se družila s koleginicama i prijateljima, piše Alo RS. U razgovoru za VIP, Dragana je otkrila kako je pošla za rukom da skoro 20 godina živi u harmoniji sa suprugom Tonijem Bijelićem, šta je joj ćerka Manuela i sin Marko zamerio, ali kako izgledaju njena druženja s hollywoodskim facama. Bar 2 puta mesečno dolazite u Beograd, ali često putujete na daleke destinacije. Da li vam je nekada muka od silnih putovanja i sati provedenih u avionu? Ubija me jet lag kada ide na daleke destinacije, ali za Beograd iz Beča put traje kratko, pa mi ne smeta. Još mi nije muka od putovanja jer dajem sve od sebe, ali život u avionu nije nimalo jednostavan. Kada se pojavite na nekom događaju, često ne možete da se odbrnite od fotografa i fanova. Da li je takav slučaj i u inostranstvu? Pa najviše me napadaju i jure na Balkanu, ali kada se pojavim i u Americi i kada me vide s poznatim facama, onda shvati da sam i ja neko poznat, pa mi tamo juri i fotkaju, mada mnogo manje nego u Srbiji. Luksuzna putovanja, skupi komadi garderobe, gala večere i izlasci. Vaš profil je pun takvih fotografija. Da li vas ponekad kritikuju fanovi da se hvalite luksuzom? Ne, do sada mi se to nije desilo. Ljudi mi stalno prilazi i osjećam da su pozitivni prema meni. Shvatio me kao otvorenu osobu koja svoj život bez blama pokazuje svima. Sve što imam stekla sam pošteno i zbog toga ništa ne krijem. Moji fanovi stalno traže da im pokazujem s kim se družim i gde putujem. Kakve su hollywoodske zvezde privatno, jesu li uobražene ili ne? Nisam primetila da su obražene, da odmeravaju ko je šta obukao, koliko ko pare ima. Međutim, ako to rade, onda to baš dobro kriju. Atmosfera kada sam u njihovom društvu uvijek je pozitivna i svi su nasmejani. Vaš život je stalno pod budnim okom javnosti, ipak vašu decu Manuelu i Marka vrlo malo viđemo. Da li je to njihova želja? Tako je, moje deca ne vole popularnost, javni život i medije i to je njihova želja koju sam ispoštovala. Sav teret javnog života je na meni jer se moja porodica svesno sklonila iz medija. Da li vam je drago što su vaše deca donela takve odluke? Veoma mi je drago, pošto ne znam da li bih preživjela da se i oni eksponiraju i budu javne ličnosti. Često se šalim i kažem da sam uspjela da preživim svoju karijeru, ali njihove ne bih. Srećna sam što ih ne interesuje život pod svetlima reflektora. Sa Željkom Mitrovićem dugo sarađujete, više od 30 godina. Kakav je kao prijatelja, kakav kao saradnik. Željka poznajem veoma dugo, sviraju sa mnom, a kada je otvorio svoj tonski studio, odmah sam prešla kod njega da snimam. To sam uradila jer sam lojalna i kao prijatelj i kao kolega, a to isto važi za njega. Plaćala sam njegov studio i ako sam tada imala besplatni studio RTS-a, ja sam prešla kod njega zbog podrške. Kada bi ipak poželili da se bavite javnim poslom, šta biste ih posavjetovali? Jao, nema tu savjeta, nikakvi savjeti ne bi pomogli, sve stvar stave javne ličnosti i jačine. Iskreno, mislim da se oni nikada ne bi bavili ovim poslom. Potrudila bih se da ih ubedim da takav život nije za njih. Živite sa 2 tinejdžera, kako to izgleda? Postoje neke granice koje smo Toni i ja postavili našoj deci, a one ih nikada nisu prešla. Život sa njima je pesma i moram se pohvaliti da tinejdžerske bubice nisam ni osjetila. Toni, vi ste u braku 20 godina, imali ljubomore među vama? Ma kako ljubomora, nema mesta za to kod ni mene ni kod Tonija. Nemamo razloga za to, mi smo vrlo slični i kada pored sebe imate svoj odraz u ogledalu, tu nema prostora za nesuglasica, kamoli za ljubomoru. Često ste viđeni u društvu poznatih svetskih faca, posljednji put ste se družili sa Julianom Leonom, sinom legendarnog Johna Lennona. Kako je to izgledalo? Bilo nam je baš super, videli smo se jedno večer u Monte Carlu. Julian je divan momak i uživala sam u njegovom društvu. Kada sam baš klinka bila, stalno sam slušala Beatlese, pa mi je naš susret mnogo značio.